Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalning ko'ruvchilari, жылқы suyuvchilar. Bugun mana biz 10 yanvar Soquluqdagi жылқы bozorida turamiz. Bo'lg'ondodagi taylar riyatında. Birinchi men taylarni ko'rsataman. Ondan keyin bozorning ishine girib, janaqa bag'ilgan je bo'lsa, beyler chiqqan bo'lsa, beyler chaqildirib, ondan keyin cho'ng'atlarni ko'rsataman. Hozir Suprost taylarga qatib ketdi. Ko'ringizlar. Mana men bosh tag'ishida turaman. Mana bu yerga baylandi. Mana o'shulardan boshlayman. Mana bu joyda qashqa taylar. Bu Altınbay özünün tayları. Gördünüzler buna. Çoğunu dağı, kiçinesi dağı var. Tak, bunlar kayaktın tayları. Bunlar mesni taylar. Çü ya? Çü. Mesni tayları gel. Bu 55 bin. Bu çoğunçu bu, çoğun. Çoğun 80 bin de otum. 80 bin som. Paltaraşka. Pul paltaraşka. Bu cabağı. Alar cavaklar 55'ten. Cabağı. Narkıdağı o? Büt cavak 4 öden cavak. Bu karalardağı. 55 bin somdan. Bu paltaraşka. Ya, haysal. Bu 80 bin. Gördünüzler. Dançak aralaş dediniz mi? Dançak aralaş ova. Atas dançak enes mesni. Enes mesni atası dançak değil. Nomer de aytınız. 72 menen. 0772 88 88 57 10. 57 10 deydi. O taylardı görüngüzler. Mına onday taylar. Жақшы taylar ekan. Jabağı hazırlar. Жақында tay болып қалады marttan başlap. Жоğun qala taylar. Oldu. Çala öresizler janaq nomerlerge. Bul jaq aylanabız. Tak, buna John temir köktay var. Paltaraşka bu? Bu qayaqtın tayı. Mesniyle Araldan. Araldan deydi, özüzden ekan. Bas qancha? Bas 65 so'm. 65 ming so'm. Artı John ekan, ko'rdingiz. Telefonda aytaveramiz. 0507 69 89 79. WhatsApp var he? WhatsApp'taki var. Tak. Bunlar taylar alındı, satıldı. Öte bilgi ekan. Dur koyun. Sırtlarla saldırı aldık. Жақсы ekan. Ya alındı bu. Ha? Alındı bu. He alındı. Qancha olib ketdin basın bile? 70. 70 ming so'm deydi. Jeyda Qashqatay. Tak. Ha buni John taydi so'raymiz. To'g'ri John ekan. Bu Poltiyajmi? Poltiyaj deydi. Rossiyavi? Rossiya emas. O'sha yerda tul cho'ng. Bu yerda tul cho'ng'ayibdi. Bas qancha? 110 ming so'm. John Torpoqqa tay izdegenler bo'lsa, tömönki telefon nomerlariga chalaverasizlar. Telefonda ayting. 773 0773 90 60 81 deydi mana shu. Chalaveringizlar. Mana shu. Okey, mana mavzuda. Bunu kelishken jabağlar turadi, ko'ringizlar. Ötö kelishken ekan. Talasın tayları öyle bular? Talas'tan geldi öyle. Çüydüküden ha? Kançadan? 50 60 45. 50 ming, 60 ming, 45 ming deydi. Buna 45 ming o'xshaydi. Buna 60, tigi 50 ming o'xshaydi. Arzon taylar ekan, ko'rdingizlar ha? Tak, qayda ketdi qoldi. Qancha qaldingiz? Satılır. Qancha satılır? 50. Sentyabrda. 50 ming so'm deydi, sentyabr. Erkek. Erkek deydi. Qanday? Tak. Moğol aşağı krasavchikda ekan ha? Ol jaqdan ko'rsataylik, ko'lako'dan. 70 ming so'm deydi. 70 ming so'm deydi. Ko'rib olingizlar. 70 ming so'm. Nomer aytpaysizmi? 0508 07 05 44 deydi. Mana shunday. Qayerda turadi bu? Shu yerda turadi ekan.
Özübüzdün taylary okşayt da muna. Qara joon taylar. Qara joon taylar. Bir tay sattım bu aytpam. Ya doğru. Qanday? Kelin. Sını tatlı mı vardı? Tartçıydı şular, şu ballardı. Halaslı ballardı. Nomerlerini ayt kız. Zaman testi. Da qanchadan bular? 70 lira atamiz. Taza. Moğu 70 eken, he? Moğu urgaç taylar eken. 60'tan 70'ten deydi. Urgaçı moğular. Tak. Gel. 45 bin. Bularça. 45 binden 60 60 kaç şeyin. 45 binden 60 kaç şeyin deydi. Nomerleri de aytыңızдар. Moğu erkek ha? 700. Bul 0700 87 54 32. 87 54 32 deydi. Talastan geldi bular ошондо? Talasın taylары eкен. Жақсы. Ак, мына мойтте да тайлар турат. Тайды канча дедиңиз? 50. 50 миң сом. Эркек, а? 50 миң сом дейт. Могу жакта дагы тайлар турат. Могу узун тай экен, а? Канча булар? 75'ten sıra atam. 75 миң сомдон. Могу тору дагы, Алейкум. Ekö çoğun eкен. Görüңүздөр, артынан көрсөтүп коёй. Мына ушулар. Так. Базарда б талаш болуп атат. Мына боз б. Ekin tuat. Экини туйт дейт. Баласы бар бүйдө? Үйde balası var. Баласы бар экен. Ya, 160. Смешанный дейт. Немене аралашкан дедиңиз? Jaşı ekinci tuat deyim tuzda. Ekinci de 3 yaşına kadar, 1 yaşına kadar. Deyim ayka an yaşın ançada bunu adı ekinci tuattan mağa gelgenim bir ekinci. Birinci kulunu aldım. Bunda dişinleri gördünüz. Açık görün. Dişin görüş gerek. Үйдө кулун бар дейт. Сатылат экен бул. Так. Не аралашкан дедиңиз? Kim araladı? Смешанный, я? Koşu Так, мен бир айланып чыгайын. Чоң экен. Бит көрүңүздөр. Могу б туугандар, б. Бул б. Так, номерди айтың. 0773 84 60 84. 84 60 84. Баасын айтып. 160 миң сом дейт. Үйдө бир баласы бар, качкан дейт. Мына ушул б экен. Кезек чоң аттарга келдим. Мен биринчи могу Апачеден баштаймын. Айта бериңиз, жашы канча, каяктын жылкысы? 2 асы жазга, 5 жаш болуп калат. Каяктын жылкысы? Şu çüydükü sokuldukü. Чүй сокулук дейт. Үйүргө барганбы, нелери бар? Yürgü var, ulağı var. Үйүргө улакка бар дейт, үйрөтүлгөн. Бою канча чыгып калат? 1.60. Жакшы, баасы канча? Bağısı 150. 150 миң сом сурайт. Номерди айтып бериңиз. 0707 0707 340 155. 340 155 deyт. Мына ушул. Артын карап коюңуздар. Мына ушулат. Kulaktan özünü tap koydum. Бу канча жаш? 2 жаш? Жазга 2 асы экен мына. Жерде бою бийик. Буттарын көрсөтүп коеюн. Баасы канча мунун эми? 120 миң сом сурайт. 120 миң сом сурайт. Так, номер айтып койгула. Жок. Могу тору бар экен, жоон. Жоон ат экен. Арттарын көрүңүздөр, аз даныйларын сурайын, бир рет айланып туруп. Күнжелести. Çalam ettik. Канча жаш? Канча жаш? Жазга 1 асы, я? Жазга 4 жаш болот экен. Каяктын жылкысы бул? Беловодский дейт. Баасычы? 150 миң сом. Жоон ат экен көкүрөк. Номерди айтың. 0707 30 76 22 дейт. Чала бересиздер. İçine. Мына могу тору кашка. Ушуну чагылдырабыз. Тору кашка. Бул канча жаш? Жазга 3 асы.
Жазга 3 асы. Kayakın жылқысы, neleri var? Soquluqtuqu. Ulağı var deydi. Qancha deb atasın? 140 bin so'm so'raydi. Butlarni ko'rsatib qo'yna, butlar toza ekan, ha? Tak, ko'ringizlar. Nomerni aytaveramiz. 0773 81 16 82 deydi. Hartlarını qarab qo'yingizlar. Tak. Bu bağlı çıktı mı? Yok, yem bağlat. Yem bağlat. Da bu kunan bu ne? Kunan. Kunan ha erkek. Erkek. Qancha so'radingizlar buga? 65 bin so'radi. 65 bin so'm. Mana shuni. Qayaqın жылқысы ol qoladi bular? Eski. Местный deydi. 65 bin so'm. Ama onun iyisi. Buga qancha so'radingiz? 80. Baytal ha? Baytal 80 bin so'm. Tuğanmı deymi qacha? Endi qachon? Endi qacha. Baytal ekan, ha? Hozir bishdi da. Жазға бышты да. Жазға бышты. Жазға бышты екен. Номер айтыңызшы Baytal izlегендер çalsın. 707 0707 47 47 52 31. 52 31. Hazır Kunan жазға бышты deydi. Yaxşı. Beni kapmış dedi. Qaysı be? Mol жақтарды көрсетіп тұр, bir aylan ağzına. Tak, moğu paltarашка tay оқшайды. Paltarашка tay. Қанша сұрадыңыз? 110 сұрады. 110 bin so'm. Ne poroda? Россия, местный mi? Местный ile. Местный 100. Çok ekan, ha? Nomer aytib qo'ying. 0709 Qaytaverin. 53 51 78. Şu nomerlerge çalıyoruz işte. Paltaraşka bu lan. Paltaraşka. Soquluqda turadi? Soquluqda turadi ekan. Tak. Bunağı Sekret aytmaz. Kırgızlar üçün önüptü yenilerini işte aytmasalar. Qancha dedingiz? 140 bin so'm. Siz tushgan joysiz. Belingizdan unday. Qancha so'radingiz? Jashi degan. Жазға бышты. Жазға бышты? Oho, cho'ng ekan, ha? Жазға bышты deydi. 60 taza boyu. Boyu 1.60 taza. Tishni qarab qo'yingizlar. Mana. Bo'ldi, nomerni aytib qo'ying. Nomerni aytib qo'ying. Aytib qo'yaveringiz. Kaç kanal bu? Kunjelesi degan. Ya. Kunjelesi degan. Tak, biz Taylarcaga qayra aylanib keldik. Muhit tamam ekan bir besi, bir ayg'iri turadi. Mana shularni ko'rsatib o'tamiz. Sodalashib o'tadi o'xshaydi. Mana bo'z be ekan. Be qancha dedingiz? 120 bin so'm. Qanchanchi bolasi? 3-chi. Shunda 3-chi ekan. Sodalashib o'tadi. Mana bu jeyda qashqa 3 qashqa ekan buna. İki arqaң şiraqtaroq. Tak. Sodalashib o'tasizmi mana bu yerga? Tak, ko'ringizlar. Mana shu latlar. Ikkovi sotiladi. B 120 bin so'm dedi. Umradaga jashi bahsi. 170 so'radim. Yaxshi nematgan klient bo'lsa 160 taqa beraman. 160 qo'yram dedi. Jashi. Bekasi жазға. Жазға bekasi ekan. Nesi var? Gülük ulağı var. Gülük ulağı var dedi. Nomerni ayting. 0702 0702 87 56 56. Mana ushul ekkovi sotiladi. Chalaverasizlar. Mana chang bo'lib turadi, suluk qara 100 ming so'mga ketdi. Jashi ne ekan bu? Buni o'g'atdi, ko'rmaysiz? Вообще qatura. Shular bozorda hech kim salbay qo'ydi urush bo'yicha. Kamsa tevre turmay bu. Kezek mo'g' yerda otda, cho'ng ot. Yurni garantiya deydi. Yurda yuribdir. Sindi ot ekan. Ko'rdingizlarmi? Cho'ng yerda. 5 qashqa. Tak. Burada bunun bahsi 700 so'radi. 200 ming so'm so'raydi. Jash qancha?
10 yaşta ekan uchurda. Uyda жүрген, ha? Nomerda. 703 0703 45 52 80. 45 52 80 deydi. WhatsApp var, ha? WhatsApp var. Çalıverесizdi. Tak, bunağı toru atqa кезек keldi. Жазға 5 yaş. Жазға 5 yaş ekan. Toru atты көріңіздер. Тоқтаң, мен пұттарын көрсетейін. Шында тоқтап тұрың. Жайында. Тоқташы қиын екен жайында. Пұттары жон, пұтты алдыр әлек. Так, мен мұны басы қанша данныйларын айтым. 100 000 сом сұрайсыз. Нелері бар? Tekoğlağı garanti. Tekoğlak? Tekoğlağı garanti deyip. Номерді айтым. 0707 87 97 11 deydi. Ол çala öresinde. Так, bunu olacaklarda dağı bir-iki atlar тұрады. Men айланып тұрып, bir-bir көрсетіп тұрып. Бұл жашы қандай? Жазға жаңасы, ya? Boyu bir ekan. Бағасы-чы? Номерді айтып қойың бұл жаққа қарап. Бұнығы Джон 210 000 сом сұрайды. Номерді айт. Қанша менен? 28 63 58. Мегаком bu. Қанша менен? 0700 28 63 58 deydi. Бұл Россия емес пе? Россия, Россия. Қырғызстандық екен бұл. Қырғызстанның жылқысы. Данчак бар екен. Данчак бұл? Буден. Аралашма ұқсайды. Бұл қанша жаш? Бұшты. Жазға бұшты же жазға жаңасы бұл? Жайға жаңасы. Россиядан келген бі? Россиядан келдісір. Шоң екен. Қанша бағасы? 170 000 сом дейді. Жақшы арттарын көрдім сонда. Шаты кең екен. Номерді айтып қой. 0709 Қанша? 69 79 0 00 00 екен. Çala öresіздер. Boyu biik екен. Мұны ол жақта дағы бір қанша тұрады. Мұны ақ жал. Золотистый. Бұны қанша дедіңіз бе екен? 120. Бұлаға чауылау? Жашы? Жашы қанша анды? Жаңасы екен. Бұттарын бір көрсетіп тұр. Номерді алып қойалды. Номерді айтып қойын. 0700 55 20 49 дейді. Дағыш. Елпек атты екен, тез қимылдайды. Көріңіздер. Азырқы боз беймен көрсеткен атадыр. Бермін. Bırak kıratın, bırak. Yakın korkudan da takalım. Bırak kıratın, bırak. Biz videonun жиынтықтайбыз. Видео класс бас комментарий қалтырып жақындарыңыздармен бөлістіріңіздер. Қаттар лектер қатталуыны ұмытпаңыздар.